the people want to be in power. Onipa pe bibia. Send your casa ye different. Se wonye bia, send your wadwen nanso. Eye ne nyoma so ye different. Omo ba politics mo a. Omo betumi akakasa da ma wode o life. Beto so amo. Like but me kesi asem so. Ba ma bone nto wa na mo munya power ni wie. Ube wo say o life no. Wo na wo koka ho. Abusiafo ene adofo no mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumedie ena ebre asosemu nuaba ekwesi kapa ena so mede ebebe somo na ene de ye kokokopie mu ewo yen ayema yi mu ansem a edi atentwie ewo mu ne no ena yede eba be somo na eye sinitwani abrantie Prince Yolson adodo nanim ne se Waakye eye nua be me oye comedian oye actor oye ade ye pa eba sinitwa ho eba no se ye ma ye nsere dia oye ade wo ho na so bere kakra ni na ase ni din ahyeda akwakote ate se wunti ni din ewo bebe na dodo na susu se wawu ne ne de ye eye journalist ani din edi Ola Michael wodin simbi ababa batu eja abusiafo esewani ensese ye ka ede cho na chese ni nyina mu no eye nua bema eye Prince Yolson adodo na ni se Waakye no ye wa yare embre tintin bi na se mbre kakra yi a chese woda so eda yare sabia wo twen ayarehwe odo so or respond to treatment na so woda so ayare sabia ho denti a all because of bills a pile up wontimi entuaye na nka no wonim se enka ne na 2016 ba no abato ho ayi na ye nua be ma yi nanim ana chese wo ye campaign ede ema MPP for 2016 nimu ana chese wondi amanyoko no ho agro na so wo yare yi MPP empanifo anase MPP parties no mo ye creative arts no do wo mutimi ye ede eboa abrantie ya ene se wo mo send na 10 cedis ene 20 cedis na wo kan sa enzemwe wo de ensanu bebre na enchemu ebeto edwa na ebusuafo metwam ho me ba me de beba aba beso mu Sanso emamo akwaba ebiemu nyumekwa eso yasen mama Juliet Ventures eba ne chance papa ne ho na wo benya bi nti wo ba se wesi wo dan ewie wo demo ana sa woni wo kunu tina wo pa ye chance papa wo benu mu edi wo kitchen ho no makwane aba ne ho nkone ba dia hwehwe mama Juliet ne chi akwan ye abeka la pass wo betimi afa number wo screen so na woni no atwetwe nkomo na se delivery bia waye ede amam ni trophies so boy echi edom ni trophies se de munim no wo mo bo edan so eba ne roofing work dia usan wo mo ho ekoba bi fofo na chese wo pese wo ntu usika na engu wo betwa ne yo post de wo mo din etie ede amount neat ama wo so wo hunu se me so me dan ya me ball so mantu mi sika engu ma bodan so ama edan ne esi ho no ma nipa hu wa no aka se amami ana brante wa bobra eba no aluminium works dia Winners Aluminium Limited wo mo ene bedi se adwuma no ede amount se eba no wasi wodan ewie wo pe glass doors and glass windows ene hwehwe wo mo echi akwan na wo mo so ememedi se adwuma no emfa ema wo fie wo office anase wo adwuma mu abusuafo ene dey me guest Miss Mercy Cow oba Mercy me akwaba Mete wo so bibi abokodi nyame adom na wo so nyame adom nso me ho ye share nsem ababeto abontin ye nua bema Ola Michael odi to edwa efa veteran actor Prince Yolson ehwa na me pese mi hunu ne nsem a wo kan edisa wo kan na hwan ene wase mfa so bo no embo because ne nsem a wo kan nyina se odi jina so say as MPP creative art for change
dane da wo mo sorry a 10 cedis 20 cedis no mo send de ma na abrabe o sapile e wo hono ma ye nua ba ma yi wontimi enye den entua na ni nyina mu no 2016 ye nua ba ma ni egina mu campaign ni ma de ma MPP fo no ma yi wo mani ni MPP fo asede anase sini twa na adwuma no mpanifo wo mu asede se wo mo enhwe ye nua ba ma yo mi nua ba sikapa enenso me da wase wo question watu ama mi de bia ni mo nsem a eba enenso nya be pie mu ya me mbu ayi nyina me na makonye so echia too much for ni ahwefo ni na said that mo jibre hwen ya me so nguso nshira mo sa amen me mbuso me nya basika me da wase no question watu ama mi ne mo me chia too much for ni ahwefo ni na said that mo nya me hwen ya me so nshira mo sa ma ni mbuso amen me nya ba de bia ni mo nsem a eba ni abeto mo nsu ni me mobo pa me nya ba ma no ye nyina ye ni mo ne se waache ubani hu em se sa adini ye common to the use sa edin waache no me mobo because me kai say some time ago about now my testimony yare yare ye ne awufa ma nya me adom wenya ba na akwa na eni asa abesimu bie mu se afede wakopie mu ayare sabie no so issues about but yemfa ne say politics is a dirty sound game. okay The last time I was saying say it's a zero sound game. We are politics now don't to politics so minia now abrabo no wan shemu sapo yie ubekechi emra the people want to be in power onipa pe bibia senior kasa ye different se wonye bia senior wodwen nso eye ne nyoma nso ye different omo ba politics mo a omo betumi akakasa da ma wode o life better so amo like but me kesi asem okay. So ba ma bonento wana ma omunya power ni wie ube won say o life no wo na wo koka ho ebu a won bo mo nka wo life ho okay se akoba say creative MPP creative art for omuma 10 we menye surprise okay time a omuba power na wo hunya wo na emre omodi omanya ni omupewie no unda mo budget so okay but and I'm sure after campaign now be what they were successful no bond no relationship no was still there like still now of fire more like of ben one na ni two and am answer na yare ni be pie mu ana say oh yeah campaign mo be abedwe mu ana so mo di nkolimu ni ntia enye obi bia responsibility. Okay. Meka saba besi ekire. Enye obi bia responsibility mo obi abrabo. Okay. Embo aba fine but your life no obo make sure say ochi udi inyoma bibi nkete beto in place. Okay. Say ne koya bibi emergency biba say ya wo betimi etu ho anamo. Won say I am a superstar for no. She Ghana I don't know say Ghana anko an ekoso a. Say superstar ebe atia jidinya ekwewie ya interview beba na say they are not doing well. Why is the system like that? Because watch and can when you know yet asem na mi sakra if there is such a person there by now they should have enough for grandma hospital shouldn't be a problem. But akoba ni say no me sure anka those people anka some responsible and come be boy acting industry no okay because movie industry because omona wa ben omo che oni omo ye adwuma che anka yes at least what me won say odon ni omo them differences ni e big gap ne so but adenti na yes e ba ne sa because baby a wo ye adwuma je mako join another family o okay makoye nipa baako because mo ya adwuma baako mo obi shin baako mo tu ana mo baako etime di anka madwen pa anka mjidi sanka movie industry ni mo na anka yesanka
omutimi embua to me every bar we dey no an bishop wa free mu may he so rest in perfect peace. O si se wo mbua bi bua me emra meti ase enye emra maye den mewu hwe yi a sofuo mpenifuo mu o man Ghana eye ma so apreku osofu apreku emra owu ye omu renti abrantie eye we batoti ase na oba me ye oba se wo hu omu beye hwe han Waakye free mu sesia prince free mu sesia ube mu se actresses ne actors any movie producers efia so mu ko hwehwe le family na chiri akwan akobisa na see da be na ye 1 week Ghana de fie be koso na so hwe wakabo ayaresabia ane bill ontimi wakabo ayaresabia. Now when it comes to politics, because I'm proud of you moving because my catch was a politics there. You're fire money than you. So. Thanks to this, Ukrainian, me and not test this may be about, but Uncle Bay ya omo MPP creative active one no omo so mo boa no munjai test and them test ni trade any pure water na eto. So mo ya because nipa no na mo odi no dey aboa mo pen. Name kwana owo wo pray hu sesi oda ya resabia woni ogie no aka oni ni nya mepen o de aboa mo pen sa mreyin na mo be kire no do ese mo kire no do na movie industry for so mo wa he oh there be o ya ba enye nika enye fe sure enye awon toso she o unia uji ni ma emre ohia wa so hu se won so wiase be yi wa ma emre ohia wo wo kire wo do a wo to wa bodo ogu nsuo mu a da che won sabeka hwe asem nia ye discuss hu ayeye bobobobo e wo mu se ya bo movie industry for the abo creative actor mo MPP omudin but obi bia wo hwe ya wo tie yen se wo mboa bia betimi di aboa ye nua breme ya na papa Waakye sesi ha wa yare sabia ne bill se palia na epan ohia ye mpaibo ese hia ya mboa bia e betumi de aboa no se wo ye bi ubewi asemu na wo mboa anko echire na boa wabusuafo wo ne wo bomba ne ye a wonya hwiyo at times obi owo afa ohia mboa na wo de be ma no me ye sure say Awurade ni be gemu na no so enwo aketu o de be ma wo no enti obi bia betimi aboa ye papa Waakye na ye ni apeni Waakye no ye mboa why ye na do ye na mo oh me say do ka say do obi to me for say ye close ade ya enesa ya bibi ni aba ye me mobo sure na oba me sima me bremu kakra superstar ye be fall sa mobo ye share acting ye industry na say movie industry ni mo dodo na aba no wo mu ji wo mu din a ewo mu a obehu na eno anu ne ye nti wo mu nka biem ye hwe ye Emmanuel Amamo Ramabriu mo Grace Omabo Grace Notemo ne wo mu keka ho a omo ba industry no omo bo mo homodin enso ye beti wo mu nka ebiem etwe no na yare den na ekoso a all the time no yare na nipa no enso so waboa wo mo epen wa like onu wo mo ediduma owo industry nim enso ye behu wo ma wie ye na yare na all the time wo mo de ehwe ase den tia yo me ni aba me da wase yare die ye mfa yare nya when it come to yare obi ni madechi the way yare betimi kra be ba wa brabo okay yare se nipa yare bubu nipa yare ma woni da so nyina ehwe ase ba nye masa yare no yemfa mo ma fanto nchen na ye nduane a ye di okay once obi o wasi council a wasi so o ati a ye friend wa ye tua ne ka bia no na make no mo fa bi nsi mo fa bi ntu enye agenda ache mo omo that moment no mo di ye nyoma bia mo ni je ni we no mo refi da ache bi ewie ye ne asem no ekoba se obi wa onye sikodi di rough
esan so timi to ne obeto bia nti no anamo bia ye tu ye me ye tin no si wo anamo bia ye tu nyama bia ye in secret no enu bi na dachi bi ye benyi a na eso aketua no e de akoye yare wo sika de bia wo re nam sra de nam yi o da aircon mu 24/7 o ka mu aircon ejume mu aircon o de mu aircon ni na yare so na free say we would enjoy comfort. So when it comes to end ni there it depending on bebra wo ye no so obi won so ananu oya industry ni mu no ombu bia enti no miensem a ye kagu ne so eni bone ni adwen bone a ye didi omachi obi won so a enye nwom obi won so a ye okan esan se wo koso e wo industry ni mu nti no sen ni to be bibi odo be den odo be share ba ni nemu nya meka ka won se yare de ye mfenya ebi mu de yare ne beko ebi mu so beko in silent ebi mu de ase ebi mu de bibia ba ni nemu no ya brabo na ye bon bebi bra ye hu no ye ndwen o chena sem ewie ye no ni ehu anamo a ebetutu nyoma bia we will put in place insurance ni all that ni sure say ebia wa chenyanim die bi ntema we nyina ya desua man obi bia wo hwe ni ya hu say ya brabo ni ye boy say e de nyoma bi tutu in place say e be ye ni mugu ase umbe ye superstar ne na o chena no eye ni mugu ase fitai na da wo si wo ense say ba ne sa me nim say Ghana anko na superstar e fall sa because me ye nua ba na my birthday si wa ye fet she say ne okọ ba me gidi san ka wonye na emra nipa na nyimu ansa anka ye okọ Mama abuwe, mami dokun we, eko ada atai. It was very beautiful. Ochire wodo, ochire ni so, but yen train mo munyi say ansa ni ayesa. Ana omu yari say ansa ni ayesa. Now they are active. Yen musa say how many actresses and actors ne betimi akona na ama wo. Me niaba you are doing well. Keep it well. Ebia say na where you call. Ye ni oma say Ena me yosho say anka Waakye tamo ye active ni mu na anka odowo mu na anka ni nuanum timi ko. Oh dear na ekọ ye say wapo mu dey like to say discussion communication wo industry ni mu a. Me ye sure say enyoma bebre bi esisi ene yanka ensisi ena first of all so the most important one is so say baby biara ni awo ye biara no nyamisuro dikan nyamisuro de wo yifi mu a enye ye se wo suro nyame obi tu wadura enye ye se wo suro nyame a wo re na mo chafo na wo be nyame wo kokko na wo be kasa se chafo no e be ma wo yare like wo suro nyame a nyoma bi wo wa wo di ni chafo be kasa obi fa bi ko ma orphanage enti sa yare na nka wo di usika be pa ma oni pedia no wo di bi ko ya adoye da chi bi yare mbon fa wonto enti sa yen hwe sa na mo we na ne ma ya brabo no ye ni nda wo se ne be moji ne yie na da chi bi ya nkoto sa anyoma we ya e di kanfo ni bi akomu anomu Oba Mercy ye hwe eye nche ye bia eye actress bi veteran actress Boba Bonti say eye industry mo aboanko fo bebre enso so too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.